ova knjiga počinje sa možda jednim ovako šokantnim detaljem, a ta je pješčani sat je iscurio i tamo piše ti ćeš umrijeti. Na crnoj podlozi. I nakon toga kad okrenete, opet je postavljen pješčani sat i on kaže sada počni da živiš. Meni se na vrhuncu moje korporativne karijere desila situacija koja me odvela u kliničku smrt, kada sam shvatio da mi svi imamo dva života i da taj drugi život počinje onog momenta kad istinski shvatimo da imamo samo jedan. I upravo zato možda ta prva priča u ovoj knjizi je da zamislite da jedna banka svako jutro na vaš račun stavi 86.400 eura. Dakle, svakog jutra. Pokušajte to zamisliti. Nije teško. Postoje dva uslova kao sve u životu i to dolazi sa uslovom. Prvi uslov je, morate to potrošiti do kraja dana. Dakle, ne možete to staviti na neki račun, u neki sef. Sve što ne potrošite uzima vam se na kraju dana, sve što pogrešno potrošite za uvijek reći. I drugi uslov ili uvjet jeste da ta banka u bilo kojem momentu bez upozorenja može prekinuti tu prekrasnu igru. Šta biste radili sa tih 86.400? Sigurno bi se trudili da svaki euros potrošite najbolje i da vam donese najviše zadovoljstva u svemu to. I često u medijima jedna voditeljica pita, kaže, gdje ima ta banka? Ta interesuje. Kažem, tu banku imamo svi na svom raspolaganju. Ona se zove vrijeme. Svako jutro kada ustanemo, Bog, univerzum, život, ko već u šta vjeruje, na raspolaganje nam stavi 86.400 sekundi. Sve što potrošimo pogrešno, zauvijek nam se uzima. Dakle, zauvijek nam se uzima juče, koje iza nas je na kontu smrti, ili nije na kontu života. A svjesni smo i svakog dana svjedočimo da ta čudesna banka života prekida tu igru, dakle prekida život bez upozorenja, sve češće i češće, sve mlađim i mlađim ljudima. I ja svako svoje jutro počinjem, i evo i vas na neki način pozivam da to tako uradite, pitajući sebe šta ću danas uraditi sa svojih 86.400. Život je, kažu, serija dobro proživljenih trenutaka, momenata i sekundi. Život je ono što nam se dešava dok mi planiramo nešto drugo. I interesantno je kako mi ljudi provedemo život čekajući pravo vrijeme. Samo rijetki od nas sa života shvate da pravo vrijeme nikoga ne čeka. Dakle, koriste svaku sekundu, ne minutu, ne sat, ne dan, svaku sekundu svakog dana i budite sretni.